Alhamdulillahilladzi manna alaina bisiyami syahri Ramadan al-karim. Wassalatu wassalamu ala man khairi qama wa sam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada din sa sumpat o mga bentingan tano si sagyang kaya inisenggay tano mapunto ka oras sa di itano di ka pamagusaya ko mga kalbihan agyang kai mga amal si isagyang kai bulan a Ramadan agyang kai pagaluin tano aya pamuntusan o bendinganun nagyang koto adi ikata kata pa wallahu ta'ala ko mga balas o mga barapuasa si isagyang kai bulan a Ramadan na talawa mga buntalyan. Paganero na buntalyan na yang utuwa tigiyan na annahu syara'a lahum minal a'mali salihati ma yakunu sababan li maghfirati dunubihim wa rif'ati darajatihim. Paganaya buntal agyang kutuwa di ikata-kata pa o Allah subhanahu wa ta'ala ko mga balas o mga amal o mga urip ni Allah ang mga barapuasa na giyang ko to kiya senggay kiran wallahu ta'ala sa mga galabak ang mga pipiya isaw na mga panunuatan mga simba pagkabaloy sabab sa kiprilaan kiran wallahu ta'ala si ko mga dusayran nago pagkabaluya sabab sa kipuro o mga pangkataniran si iko surga o di na pangkataniran si iko Allah. Katawan tanu agyang kai langulanguan ama panggalabakatan si isagyang kai ulan-ulan a Ramadan na di isi ita katakapan wallahu ta'ala so balas yan sa kanaba si ibu matataman sang koto sati mana mapia naptaktapan wallah sa sapul mapia yang kota kater wallah si sa Quran wal hasanatu bi asyri amsalha so sati man amapia naptaktapan wallahu ta'ala so balas yan sa sapul takap na kanabaw tumapapanti iba si ibu ku ulan-ulan a Ramadan kabapian tu na unun a ulan-ulan nagubapian tu na unun agawi na yamaanan yan na sadita numang gelebek asati man amapia na petekatakapan wallahu ta'ala sa aya minus na 10 amapia abalasya uway na si sagyang kaya ulan-ulan a Ramadan na aya mala kalbihan ibabagay rakatano o kadnan tanwa Rabbul Alamin akipantag o di na balas ulang-ulang na mapanggalabakatano si amalo salih umanisati manun na pagkatakapan wallahu ta'ala saya buwa mataw kuya maanan yan na pagkatakapan wallahu balas yan na subusukad ng tanwa Rabbul Alamin ay buwa mataw ko balas o pagkatakapan wallah na subusukad ng tanwa Rabbul Alamin padana na miya sabot siyang uta kater Nabi sallallahu alaihi wasallama Peter iyana kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih sulangulanguan o mapanggalabak ka amal o di na mapanggalabak asimba bawa taanu Adam ang mga barapuasa o di na bawa taanu Adam mga mu'min yang maratiya na bagian yan to rakiano to sarili o inun tabu si ko puasa fa innahu li kamat anagyang ko to puasa na bagian akan tuwa tigwalla rakakan tuwa sarili tigwalla wa ana ajzi bihi nago sakam penati wallahu ta'ala ipenggira-giray udi na matao saka penggira-giray ko kala kipeladen ko balas o barapuasa samaw to na miya sabut sagyang kanan mapunto ka hadith nagyang ko tuwa balas o di imang galabak o mga barapuasa si sagyang kai ulan-ulan a Ramadan nadaya tiyan taman da kadiyang kai saya maanan yan na kanaba sa 10 kanaba 7 kanaba 7 gatos takap kaya maanan yan na subus walay matao
kala ikipantag agyang kutuyam ananyan na mapenggalbag tano si amal gitu sa bapa paliwat talaga tao na di tanurun kasi sa kuya sabab sagyang kaya kapamuasa na ayad na mala asumiyugur katanoron suminggayron sa kiabaluyaon asimba pangungunutan na sukad ng tanorabul alamin sa ngutaki aluyaon wallah kutiba alaikumus siyam ini paliwat rakanuso kapamuasa da sa lakaw ama kasusugur katano sakit pamayan dengan tanu si eko katigir kapamuasa arwar si eko kadnan tanorabul alamin amini ku atara katano na guminin da ura katano Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na matatangkatangkad agyang kaiya kapamuasa na padai ko mga unayan ang mga al-asimba si iku Allah subhanahu wa ta'ala kanaba tano piamangani kanaba tano pindingan-dingan kanaba tano ayam ananyan na piagan tangan ipaliwat ra katano Allah so kapamuasa kasunod so Allah imi tendingan nagumi kandiri saya maanan yan na kisenggay niyan rakatano si iku kapamuasa apad ko mga ala mga unay na simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala walaula annahu syara'a dhalika ma kana lahum ay yata'abbadu biha udah busu Allah ta'ala abiyaluin yan rakatano ini senggay niyan rakatano agyang kaiya kapamuasa mala nagu unay na simba si iku Allah na mata na ditano man ya manggalab ko katibaad na penggalabakan tanwa simba arwar si eko ini senggay rakatan wallah ay maanan yan na paliugat yan rakatan kang gulalan kauad ng gulaulaan tanwa simba ada rakatan paliugat ni wallahu ta'ala na din na balasyan ay mataan na ka pakaya panaya maungan yan nararang ito wallah siksa wallahu ta'ala kaya ipsimba tanu wallahu ta'ala so dan yan rakatan paliugatan isaw tami tuturo agyang ko tuwa kini suruon kini saparan o Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kapamangembel sa mga simba o di nakambebagu sa mga simba si wallahu ta'ala daw kiti o Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah busok ini paliwat yan rakatano ko kapamuasa kaya baluyan yan kini senggay niya nun asimba tano ko Allah na mataan na di tano makapuasa di tano makanggalabag sa kapamuasa uway fal ibadatu la tu'khadu illa min wahillah ila rusulihi na matatangkad aso lang wano simba na daman akakawaanon arwar si ikaw nga ninunganina ini senggay wallah ini wahi wallah ini ilaham wallahu ta'ala si ikaw mga rasul ay sampurna iyan na so pangulo tano la diwan tano aso Muhammad sallallahu alaihi wasallam walidhalika ankara Allahu ala man yusharri'una min dunihi gitu sabab siyang ka wallahu ta'ala dia pay wallahu ta'ala sumanga tao apu pemangembal siran sa salakaw ko ini paliugat wallah ang mga simba oy wa ja'ala dhalika naw'an minasyark sa tama sa ini itong uto wallahu ta'ala maladu sa kakaya pedsa kelas yang apa na uto agyang ko to di ka bebagu di ka pamangembal sa mga simba salakaw ko ini paliugat rakatano wallah nagu salakaw ko ini wahi nagu inilaham si iko mga rasul ay mala na sunabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam miya sabutanan si isagyang ko to akateru wala sa suratus syura bitaru wala am lahum syurakaun syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah inu baadin abagi aniran mga sakotwa mga saling guguya syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dhan bihi Allah inambaalaniran isaw na ini senggairan bagi aniran okita kenaba ini sugu nagu kenaba ini paliugat o Allah subhanahu wa ta'ala walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum udabu sukatiru wallah dinian mapakang gintasa son dulunan o riba taguso untol na mata na makokomsiran din ay mananina miya kokomsiran din sa mga tao akika dedede mga tao keparuliran so siksa wallah wa inna adh-dhalimina lahum adhabun alim nagumata-mataan aso mga pananakoto o di na mga salimbut bituan wallahu ta'ala so mga pananakoto sa mga salimbut mga tanganiya
Sabab sa didnaunaan o mala, didnaunaan o kapan ako to mala ka panalimbut kakagi ayad na kaya sa limbutan na sukab na wallah. So simba na ayakab na wallah na o simba ang kasosalakaw ko wallah na kaya sa limbutan ka. So wallahu subhanahu wa ta'ala giti Peter wallah wa inna adh-dhalimina lahum adhabun alim. Gumataan so mga pananakot wa mga salimbut na bagi aniran so siksa amali pedes. Ikadua abuntal o di ikat kata kapa wallahu ta'ala si eko kalbihan nagubalas o mga simba mga amalo salih o mga barapuasa si isagyang kaya bulan Ramadan yang utak yagiraw niya na annahu waffaqahum lil amali salih wa qad tarakahu kathirun minan nas agiyamata anas wallah natiyo pikanian tirang yan inayunan yan. So mga urip niya ng mga barapuasa si eko kapakang galabak sa mga pipya ang mga simba. Walaula waqad tarakahu kathirun minan nas ubadi ini ginatano to di na ini baga ko to o kadaklan si ko mga tao. Sa lagid na kamamasa itanuron kaba pira-pirip kay tano ko mga tungan na itano, mga siringan tano, mga manusya. Aba piyamiyaw masulan-ulan Ramadan na desiran ayaw ni wallahu ta'ala. Dasiran taufiki wallah na dasiran makapagamal si isagyang kaiyam anan yan na malaiyarga ang mga oras, malaiyarga ang mga gawi si ko suldag yang kaya bulan Ramadan. Uda so taufik wallah walaula ma'unatullahi lahum wa tawfiquhu maqamu bihi. Na uda bu so tabang wallahu ta'ala, uda bu so kia taufiki kiran wallah, kia ayuni kiran wallah, kia teranga kiran wallahu ta'ala sa maka galabag siran sa mga pipiya amal si sagyang kai sulad ulan-ulan Ramadan na mata na di sumala na yamaanan yan na di iran mi pamayan degagyang ko to mga simba mga lay arga si sagyang kaya tenday o ulan-ulan Ramadan falillahil fadlu wal minnatu bidalik na mata anarku wallah nagu paabur wallah kalbihan wallah so yamaanan yan na kaya pakapagamal o mga barapuasa si isagyang kai ayamaanan yan na ulan-ulan Ramadan. Isanan amya sabot si isagyang ko tuwa katirwala sa suratul Hujurat ay ayatan ay kasapul o gupito guni ko di ipagandisan o sabad ko mga Muslim akia pag-Islamira sa diran pianutul rakatan wallahu ta'ala sangaya Pitero di pagandisan o mga Muslim sa ikunabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaya pag-Islamira na piyak aturun kiran wallahu ta'ala gyang kay ayat Pitero walla yamunnuna alayka an aslamu kulla tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Amanan yan na di iran di ipagandisan si erkahay Muhammad kaya pag-Islamiran na tiro ang kakiran hay Muhammad adi niurakan di pagandisanan so kaya pag-Islamiyo ayamataan naswallahu ta'ala na inibigay niyan rakanwa kalbihan kaya turuan yan rakano si eko Islam si eko paratiyaya in kuntum sadiqin o pamakumya baloy kanu ayamaanan yan na kipapatiis. Ikatlo abuntal o di katakataka pa wallahu ta'ala kung mga balas o mga barapuasa si isagyang kai kasasagad rakatan o bulan Ramadan nagyang ko tuatigyan na annahu tafaddala bil ajril kathir al hasanatu bi ashri amthaliha mata naswallah na biyaluin niya rakatano pitaktak piya rakatano so mga balas ang mga madakal si sagyang kaya bulan Ramadan sa kena ubasi ibu matataman sa kotwa umanisati manamapya kaya yan wallah wal hasanatu bi ashri amthaliha kena basi ibu matataman sa sagyang kotwa umanisati manamapya na 10 ka dayat yan temana ila 700 dha'f sa taman sa emanan yan na 700 takap ila adhafin kathiratin sa taman sa dudna yatiyan taman akaptaktakpaun wallahu ta'ala fal fadlu minallahi bil amali wath thawabi alay naso kalbihan na makapupuon si iku Allah nagusubalas na makapupuon si iku Allah pupagarapan tano si iku Allah ta'ala ama parulitan so kala kalbihan ama papadalam si isagyang kaya balas balas o mga amal tano si isagyang kaya tanday ulan-ulan Ramadan pangnin tano si iku Allah ta'ala miya kakuwatan ron sa mapuntukan dao narak sa matunay tano mingkulalan tano sa
tuntot tano si eko balas o kadnan tano Rabbul Alamin. So limo yan nagusuri la iyan. Aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.